Pemirsa ringgala libur Nataru warsa kalih tali-kali likur mawasana becik majeng pelaku pariwisata ring Denpasar. Keuningin tingkat hunian saya nincap ngelangkungin 50%. Ketua PHRI Denpasar Ide Bagus Gede Sidarta Putra sanesa pisanan pinaka owner Geria Santrian Mausang, inik tingkat hunian ring sanur keuningin kantos mungguh ring 16%. Wisatawan sanerauh ke sanur, akehan pinaka wisatawan domestik. Mejantan kahanan inucap, kedadosang gatra becik majeng baga hotel, sane tambis kaliwarsa nenten kerauhin tamiu sangkaning pandemi COVID-19. Okupansi hotel sane kesiagayang ring sanur, makatah 16% saking kewentenan yane. Asapun diketalar, Kadis Pariwisata Denpasar, MA Desire Mulyani, durung sidang nyobehang inik wilangan wisatawan sanerauh ke Denpasar di kala Nataru. Paiketan dani mausang kantun ngemargeng paruman, lian punika anut ring data saking Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dawek tanggal 3 Desember warsa kali tali selikur kantos 3 Desember warsa kali tali selikur, pengerauh wisatawan ke Bali kantos selangkungan sata tali diri. Raris sani nilarin Bali, keuningin kantos selangkungan satu tali nanggu pitung dasa diri, saking wilangan inucap, wisatawan sani rauh ngelintangin jalur darat, kekantenang pinih akeh. Pelabuhan Gilimanuk kanton kedadosang genah ngeranjing Bali sane utama, indik galah puncak pengerauh wisatawan memargi ring tanggal 3 Desember warsa kali tali selikur antuk langkungan 14 tali diri. Asapun diketalar, selehin saking pelabuhan Padang Bayi wenten langkungan pitung tali diri. Anut ring data inucap, indik puncak genah pengerauh wisatawan memargi ring tanggal 7 Desember warsa kali tali selikur. Lianan punika, pengerauh wisatawan saling ngeranjing Bali ngelintangin jalur udara, ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, keuningin kantos langkungan sieda setali diri. Raris sanin larin Bali wilangan ipun kantos langkungan pitung dasa tali diri. Puncak galah pengerauh wisatawan memargi ring tanggal 1 Desember warsani lintang, inggian pudeka langkungan 11 tali diri. Tur puncak galah wisatawan sanin larin Bali memargi ring tanggal 3 Desember warsa kali tali selikur. Asmara Putra Bali Pos, Nguningaya.